Ukuri ku ngagi zo mu misozi ziratangaje cyane, dore kandi aho ziboneka ku isi. Muraho neza bakunzi bacu no ku Munyabuzima TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, turasabira ngo ukande subscribe, ukore like ndetse usangize abandi iyi video kandi utange ibitekerezo cyawe muri comment. Muri iyi video tugiye kumenya ibintu bitangaje ku ngagi zo mu misozi cyangwa se mountain gorillas, aho ziboneka ku isi, impamvu zidasanzwe, ubuzima bwazo ndetse n'impamvu u Rwanda rwabaye icyitegererezo mu kuzirinda. Komeza urebe iyi video kugeza ku musozo kuko hari ukuri abantu benshi batazi ku ngagi zo mu misozi. None se ingagi zo mu misozi ni izihe? Ingagi zo mu misozi ni ubwoko bw'inyamaswa nini zo mu muryango w'inguge. Zifite ubwoya bwinshi buzifasha kubaho mu misozi ikonje cyane. Ingabo y'ingagi ikuze ishobora gupima ibiro biri hagati y'ijana na 120 kandi ifite imbaraga nyinshi kurusha umuntu usanzwe. Ariko nubwo ingagi zifite imbaraga, ingagi si inyamaswa zica abantu nk'uko bamwe babitekereza. Akenshi ziba zituje kandi zikunda kubana neza mu matsinda yazo. Aho ingagi zo mu misozi ziboneka ku isi. Ikintu gitangaje ni uko ingagi zo mu misozi ziboneka ahantu hake cyane ku isi. Ziboneka gusa mu karere k'imisozi ya Virunga cyangwa se y'Ibirunga no mu ishyamba rya Bwindi. Hano hambere ingagi ziboneka ku isi ni mu Rwanda. Mu Rwanda ziboneka muri parike y'igihugu y'Ibirunga iherereye mu karere ka Musanze. Ni hamwe mu hantu hasurwa cyane n'abakerarugendo baturutse ku isi yose. Hano hakabiri ingagi zo mu misozi ziboneka ni mu gihugu cya Uganda. Muri Uganda ziboneka muri Bwindi Impermeable National Park no muri Gahinga Gorilla National Park. Hano hagatatu ingagi ziboneka ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo ingagi ziboneka muri parike ya Virunga, imwe muri parike za kera cyane muri Afurika. Ibi bihugu bitatu nibyo byonyine ku isi bifite ingagi zo mu misozi cyangwa se mountain gorillas. Umubare w'ingagi ku isi uratangaje. Mu myaka yashize ingagi zari zigiye gushira kubera guhiga, gutema amashyamba ndetse n'indwara. Ariko kubera ibikorwa byo kuzirinda, umubare wazo wariyongereye cyane ku isi. Ibi ni inkuru nziza cyane ku bidukikije bya Afurika. Uko ingagi zibaho. Ingagi zibaho mu matsinda ashobora kugira ingagi 5 kugeza kuri 30 cyangwa zirenga. Buri tsinda riba riyobowe n'ingabo ikomeye yitwa silverback. Iba ifite umugongo ufite ibara ry'ifeza. Silverback ni irinda umuryango, ishakira itsinda ibyo kurya, igakemura amakimbirane kandi ikanita ku bana bato. Iyo habaye ibyago, silverback niyihagarara imbere ikarinda izindi ngagi. None se ingagi zirya iki? Abantu benshi bibwira ko ingagi zirya inyama nyinshi. Oya, ingagi zo mu misozi zirya cyane amababi y'ibiti, imigano, ibimera byo mu mashyamba ndetse n'imbuto zimwe na zimwe, kandi zimara amasaha menshi ku munsi zishakisha ibyo kurya. Ubwenge bw'ingagi buratangaje. Ingagi zifite ubwenge bwinshi kandi zisangiye n'abantu igice kinini cya genes zishobora ingagi zishobora kwiga imyitwarire mishya, zishobora gukoresha amaboko neza, kwerekana amarangamutima nk'umunezero, agahinda ndetse n'urukundo. Abashakashatsi babonye ko nyina w'ingagi yita ku mwana wayo nk'uko umubyeyi w'umuntu abikora. Urukundo rw'ingagi none ikintu gikora ku mutima ya benshi ni uko ingagi zikunda abana bazo cyane. Iyo umwana avutse, nyina amutwara mu gituza igihe kinini. Izindi ngore zo mu itsinda ryazo nazo zishobora gufasha nyina w'ingagi yavutse kumurera. Ibi bituma abantu benshi bavuga ko ingagi zifite ubuzima bw'umuryango busa cyane n'ubw'abantu. Kuki u Rwanda rurinda ingagi cyane? U Rwanda rwashyize imbaraga nyinshi mu kurinda ingagi, kubungabunga amashyamba, gukumira abarushimusi, gukurikirana ubuzima bw'ingagi no kwigisha abaturage akamaro kazo. Buri mwaka kandi haba umuhango uzwi nko kwita izina, aho abana b'ingagi bavuka bahabwa amazina. Uwo muhango wamamaye ku rwego mpuzamahanga kandi ufasha gukomeza ubukerarugendo n'uburinzi bw'ingagi. Inyungu z'ingagi ku Rwanda. Ingagi zizana amafaranga menshi binyuze mu bukerarugendo. Abakerarugendo baturuka impande zose z'isi baza kuzireba. Amafaranga kandi zinjiza aba ari menshi kuko afasha abaturage ndetse akaba yakora mu bikorwa remezo, mu mashuri, amavuriro ndetse no gukomeza kurinda ibidukikije. Niyo mpamvu bavuga ko ingagi ari ubutunzi. Ibyago
bikibangamiye ingagi. Nubwo umubare wazo wiyongereye, haracyari ibibazo nk'indwara zituruka ku bantu cyangwa ahandi, kwangirika kw'amashyamba, amakimbirane mu bice bimwe na bimwe nk'intambara ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. Dore ikintu gitangaje ku ngagi zo mu Rwanda. Abasuye parike y'Ibirunga bavuga ko guhura n'ingagi amaso ku maso ari kimwe mu bihe bitibagirana mu buzima bwabo. Iyo ingagi ikurebye ituje, abantu benshi bavuga ko bumva bafite isano idasanzwe n'iyo nyamaswa. Ese wowe uramutse ubonye amahirwe yo gusura ingagi zo mu Rwanda, wajya kuzireba? Andika yego cyangwa oya muri comment. Tugana ku musozo uyu munsi tumenye ko ingagi zo mu misozi ziboneka gusa mu Rwanda, Uganda ndetse na Congo. U Rwanda ruzifite muri parike y'igihugu y'Ibirunga, zibaho mu matsinda ayobowe n'ingagi y'ingabo yitwa Silverback, kandi zifite ubwenge n'urukundo rudasanzwe, kandi nanone zifitiye u Rwanda akamaro kanini mu bukerarugendo. Niba hari icyo wungutse muri iyi video, kanda like, subscribe kumenya ubuzima TV, kandi usange inshuti zawe iyi video, kandi utange comment utubwire ikintu cyagutangaje kurusha ibindi ku ngagi zo mu misozi. Nakoze cyane kudukurikira ku Ubuzima TV. Tuzongera kubonana mu kiganiro cy'ubutaha, aho duhora tuba ibiganiro bishya byungura ubumenyi. Nakoze cyane. Ibiganiro byacu no ku Ubuzima TV nakagaruka. Nakoze kubana natwe, turabakunda cyane. Bye bye.